Nalazim se u studiju Anton Martin. Hrvatska. Anton Martin. Da. Nemoj samo na nos puno kadrirati. I sad će još malo pa sad će. Sad će. Molim te, sunce koje je zbog malih stvari izdetovirano. Di? Ti snimaš? Da. Idi. Ideš. Više tako da ima i je unutra. A me baš zanimljivo. To boli. Ali veliki mač. Nigdje. Fakat mislim da niko nije u bendu. Ne, fakat. Ali bit će. Ide ovak, tu ide zmija, ide ovak tu završava. Još malo pa sad će. Nalazim se u HTV-ovoj garderobi. Treba se ići svirati. Svi smo krenuli. Ja nožu do vrata, probu vrata, zaključeno. Kao što se može primijetiti. Uglavnom moram čekati da neko shvati da im fali neko u bendu. Još opet ponavljam, iz ovog razloga. Fenomenalno. Sad će. Otključali su me, hvala Bogu, i sad se žurimo. Da bi bio među 10 jedna, među 15, mislim da bi bio malo teške uvjete, ali opet s druge strane se dešavaju čudne utrke i nije nemoguće da one koje nastavljaju čudne medalje. Znači, nećemo sve Briš, i Von, i Štiru Maze koja je to pokazala, znači, može skijeti vrlo pušteno nakon. I sad će još malo pa sad će. I normalno, ove skijašice cekel, ali vidjet ćemo kako će se ove nositi priskog ili nemaju niti jednu medalju. Bio na stazi da bi nakon toga... Sad će. Od toga ja sam kažem zbog toga jer nisam slušao upute življenja. Još malo. A nigdje ne smo sve zbog... Evo ga, sad je počeo. Ajde, dosta. Evo, pozdravi gledatelje Krkači.